Haga arp kundai terik unai wieng arjarar pusan kadon Bosco Technical Shillong kalapan long yaga expo arjarar pusan. Hang ne ngilapan yu iya kisap ipong bagi kena kasih kidon. Ngilapan yu iya kilai pu jait kitir bagi yasna dalade lingba kejeng hikai bagi yo naki nong hikai. Kane kalong ka kenja praktikal yaga ka bagi la snguthu nak teori. Kadon Bosco Technical Shillong kala ai jeng hikai yaki babon ki kena. Adian bagi la pendep ya ka training ki baper ki kena training na ka Don Bosco la pansing ya la ki jong business ane ki la ban yo placement aki company ki baper hakeleng kri India padron ru ki bala ban yo ikalat pantre wachadu shabari jong ke India kum ha kane kesni nila shisha ban yo i dalaki kemat ya ka kisap jong ki kena ki bawan training ha Don Bosco. Naga ba penlong ya kena ke expo arjarar pusan kipai ba kiawan ban pit ya kitir bagi kena gila ada ban shna palada ki itenan gila ban order dan ne ban thier chisundan kitir kilong haga dor ka babiang ya kena ke expo la penlong ban lausnan padru bon ki company kilong milong pa ki kena school na ki we ki school bat ki college kiawan simbunta haga ne ka program